Ajarım öz adatım, canımda mani kalayım. Sağlıklı seviyorum. Eğim almak, salam da şundan başlayayım. Salamat, sargı. Salamat. Mana adamlar? Salam kajakşı ve ben kajakşı saçlarını yapıyorum. Hadi biz bugün salamımızı açtık. Olsun tutarız. Eng algachiga bakar, sababni boshlardan murda men sizlarga qisqacha bir janimni manay boshqa topshirma bor. Ana qarab ko'ramiz. Topshirma bunday bo'ldi. Qaraymiz. Birinchi qator birdan o'quvchilar aytamiz. Tuz qanday bo'lib turadi? Yo'q, nima deb yozib turadi? Qizil, Sizlar o'shalarning tusi bo'yicha aytishinglar kerak. Tushunib oldingmi? Misol uchun rayoni birinchi qatorda aytadi, Ilyas ikkinchi, kim to'xtagan bo'lsa, uchinchi, to'rtinchidan u aytamiz. Tayyormisizlar? Kelinglar boshlaylik. Rayona Yashil, qizil, ko'k, sariq, qora, qizil. Azamatsin, Habakim. Sarı, kızıl, yeşil, kök, kara, sarı. Azamatsin, Ilyas. Yashil, qora, ko'k, qizil, qora, qora. Eng yaxshi, Azrik. Kök, kara, kızıl, sarı, yeşil, kara. Azamatsin. Yashil, sarı, qizil, qora, sarı, ko'k. Eng yaxshi. Ova, boshlamoqchi. Yashil, qizil, ko'k, sarı, qora, qizil. Eng yaxshi. Mavzuda Yashil, qora, ko'k, qizil. qora, qizil, oq. Ko'k, qora, qizil, sarı, yashil, qora. Eng yaxshi. Aqlay. Yashil, sarı, qizil, qora, sarı, ko'k, oq. Azamatsin. Sanjar. Qora, yashil, ko'k, qizil, qora. Eng yaxshi. Azamatsin. Ana biz bugungi savolimizni boshlasak. Savolga tayyormisizmi bolalar? Biz savolda bizga Mefirde iki to'pni bilganmiz. Birinchi to'pni ati nima deb ataladi? Avashlar bo'lsa, ikkinchi to'pni ati shuruq bo'yicha aytasiz. Nima o'ylaysan? Suyuq deb o'ylaysiz. Suyuq bo'yicha? Avashlar. Azamat. Bizning bugungi savolda avashlari yana suyuqliklar degan ikki to'p bo'lib, savol boshlaymiz. Savolga tayyormisizmi? Anda savolni boshlardan murda bolalar sizlarga balov baraqchalarini tanitib. Bu balov baraqchasi. Qaraymiz. Qo'l tushuna olasiz. Eng alg'ach birinchi agar o'quv qurollari to'liq bo'lsa, al o'quvchiga 1 ball, 1 rubl. Siz o'quv qurollaringiz to'liqmi? Anda biringizda qanday rublar bor ekan? İkinci şart, uy topshirmalari var, to'g'ri javob bersa 2 ball. Uy topshirmalari bormi? Yaxshi qatnashganlar 2 ball. Uchinchi, savolga yaxshi qatnashib, so'rovlarga to'g'ri javob berib, o'zini aktivligini ko'rsata olgan o'quvchi 2 ball oladi. 3. O'shanda bari qancha ball bo'ldi? 5 ball bo'ldi. Bu har birimizga qaratamiz, har birimiz o'z-o'zimizni ballaymiz. Ma'qulmi? Unda birga o'rsaga. Barımızda жеткен болса, bu barılıq baraqchasının ақырында балдар артында ол boş жерге аты жөніңізді жазып, өзіңіздің балыңызды қойып қойыңыз. Мақұл бе? Сабақ ақырында кім қанша бал топтады, қандай бал алғандығын анықтайсыз.
Baloo baraqchalari bilan tanishgan bo'lsak, biz anda savobimizni boshladik. Baribir tayyormizmi? Ketganda. Eng alg'achi savobda biz bolalar altın erejemen tanışmasak. Altın ereceni birden okuşlar okuyun. Tutura bacalarını. Bir de oyun normal. Baba çok Ağzına baksana. Bugün biz altın erece en alg'achi vaqtda ne yapıyoruz? Tura bayrağı. Varız şuna dayanmızmı? Dayar bolsaqanda biz eng alg'achi uy topshirma srodan, uy topshirmani qaytalardan boshlaydilar. Uy topshirmani o'qib kelgansizlar? Uy topshirmani bugun biz o'zgartirib o'yin o'ynaymiz. Bu qanday o'yin? Ko'p o'yin. Qizdi? Ulutlu oyun. Ulutlu o'yini. O'yinning shaklini kim tushunib qo'ydi? Kim? O'yin shakli qanday bo'ladi? Baktı. Sizin oyunlar boyunca biz sorular olacak. Mesela bulak evli falan. Kızın umutluk oyunu. Şuna değilsinler bizlerge. Kızın şu sorularda da evlat girgemi. Aramızdan tanıdayız. Kim? Kayıtsız sorumlusunuz? Hoş basarız. Bir yerde. Anda 5. soruda başlayabilirsin ya. 5. soruya çıkıyoruz. Üçüncü kural. Onu da çıkıyoruz. Dinamometre. Basit kurası. Çok turağı, tura emasligini tekshiramiz. Çok turağı? Sizlarga qaysi so'rovni ochamiz? 8 so'rovni ochib ko'ramiz. So'rovlarni ochib ko'ramiz. Başarıları. Evrika degan so'zni manisi taptım degan tushuntirib. Anda bas ko'rilishi. Çok turağı ekan? Azamat. Kimga kutamiz? Sizlarga qaysi so'rov bo'lsin? 9-so'rovni ochib ko'rganda. Ahmet qaysi jabti o'qimishdi? Qanchalik so'rovga yashirgan? 3. Bizim zamangacha 3. kunda brek Bizning zamongacha 3. qo'limda çok turağı deb o'ylaysizlarmi? Unda ko'raylik. Çok turağı ekan? Azamat. Keyingi so'rov o'tamiz. Kim qaysi? Bir so'rov tanlangan bo'ldi. Başarıları 1, sözler 10. Bir daş kuralım. Sınıf tutmacı gazla matırılgan nerseni çoğuru tuttuğucu güç. Çok erbeğinde dursun. Hadi canım. Çok erbeğinde. Ahmet. Kimsizleri görürsün. Ahmet küçük olsa da teşekkür ederim. Çok sağ ol. Azamat. İkinci sorunu açarız. 10. soru. İkinci tanıyız. 7, 3. Üçüncüne bas koyalım. Arası aşağı kapatıldı. Turayıcı, anda bas koyalım. Çok tara? Azamat. Sizler turayıcı. Sizler kaysı nometleri? 7. Cezbekten abi 12 metre sayın. Basın kaç yapıyordu? 1 milimetre sınırlamış aslında. Var o da şu an tutalımız mı? Ne kadar iyi? Çok? Azamat. Bizge 6. 2.
Ahmet'in açılışı sosuna türkü bolğan okуя. Бұл Padişah Yoran'ın bacısı. Padişah Liron'un tacısı. Padişah Sirakust'un алтыны. Padişah Markel'in tacısı değil. Qaysi biriga to'xtadik? Padişah Yoran'ın bacısı. Padişah Liron'un tacısı. Çok azamatsan. Sizler özünü de topuk koydunuzlar. Балдар. Анда эмесе биз үй тапшырманы кайталап алган соң жаңы темага киришебиз. Дептер ручка китебиз баарыбыздыкы даяр, э? Ооба. Жаңы темага киришенден мурда силерге төмөнкүдөй тапшырма бар, балдар. Даярбызбы? Ооба. Мындай суроо бар экен. Эмне үчүн сууга түшкөндө дейт ташты көтөрүү жеңил болот. Сууга же болбосо суюктукка көлгө эмне себептен дейт. İlyas айтып өтсөң. Suda abacok. Abacok olduğum için hızlı köp olduğum için meme su küleri göçüyor. Качанча чыкпайбыз, э? Ahmet şöyle böyle gösterisi var. Ahmet күчөйдү көтөрүү Деньги был. жеңил болот, ошону түшүндүк. Силердин оюңар боюнча ошондой, э? Эмне үчүн көлгө сууга түшкөндө ташты көтөрүп тазамасыңар, да кимде ой бар? Башка эч кимде ой жокпу? Анда бүгүнкү биздин тема кандай деп ойлоп турасыңар? Нерселердин суюктукта сүзүү шарттары жана шарлар. Баарыбыздын алдыбызда суюктуктар турабы? Шариктер барбы? Анда мен азыр эмне кылабыз түшүндүрөт. Эң алгач түшүндүрөлөткен мурда сабактын максаты тууралуу маалымат айтсам. Балдар, бүгүн силер бүгүнкү сабакта нерселердин суюктукта сүзүү шарттары жана аба шарлары боюнча маалымат аласыңар. Сүзүү шарттарына таасир берген чоңдуктарды аныктайбыз. Чечим кабыл алуу менен далилдеп көрсөтүп беребиз. Даярбызбы? Ушул максаттарга жеткенге? Анда баштадык. Эмне кыласыңар? Шар. Бул жакта эмне турат? Суу турабы алдыбызда? Мен азыр тапшырма берем силерге. Ким эмне жасайт? Бул суюктуктар. Силер азыр теманы окуп чыгабыз. 5 мүнөт убакыт. 5 мүнөт. Вакытты окуп бүткөн соң мен алдыңарга алып келип койгон нерселер менен, каражаттар менен түшүндүрүп беребиз теманы. Даярбызбы? Анда теманы окуйбуз. Баштадык. Экинчи топ. Силерге шар, аба шарлары деген тема бар. Аба шарлары. Аба шарларын ачтыкпы? Ахмет күчү жана аба шарлар турат. Ушул аба шарларын окуйбуз. 5 мүнөт бар. Окуп бүткөн соң алдыңарга койгон каражаттар менен аба шарын түшүндүрөбүз. Андан кийин шашып чыгабыз. Даярсызбы? Баштадык. Beş minut var. Tema okuyuz. Temani okup çıkıp durup aldığınızda karışıklar menен kандай düşündürüyorsunuz, kандай жасайсыңар өзүңөрдүн эркиңер, макулбу?
Бәріңіз даяр болдыңызбы? Даяр, қайсы топ даяр болған болса, теманы түсіндіргенде қандай түсіндіріп, не қылады, жас беріп шешеді. Мақұл ба? Қайсы топ даяр болған? Аба шарлары емне екен, ал шарлар туралы емне маалымат береміз. Қайдан алды? Адырбек küçük ders arasında özür resmi geçecek. Yok hayır. Özüm bu bolgonda eşkeği bunday boş boldu. Andan keyin bu boldu. İşte bu çıkırdı. Bırak. Düşündüğü var mı? Geliyor şurada. Dayı boldu mu? Kim dayı boldu? Abaşaklar dayı boldu. Kız. Bars mutluyu var. Aba şarları degen emni eken, al emni. Ova. Abaşaları bu bayraktadan beri adamlar uçulu kıyımdan çıkan eken. Azır kıraçayım bir koltukta uçmasa da özünün kıyımlarını ornatıp abaşarı uçkanda gazla doldurulur. Jana aslında ot жағылар. Астынан архимед күч барган сайын азайып көйдөгө көтөрүлө берет. Abaşarı özünün okuşan ve yüktürdü kabinetlerde cana adamlarda kurtarılır. En yaxshi azamatlar. Daha qanday qo'shib chiqasiz? Abaşarni tushirish uchun ne yapar ekanmiz? Abaşarı tushirish uchun o't o'chirib, birinchi o't o'chirib, gaz жағып turgan o'tni o'chiramiz. En yaxshi. Bayramda şarifinin içine bakıyoruz. Uçağa başlayalım. Azamatlar. Şarifinin içine bakıyoruz. Akıbet gücü fayda bulacağını al şarif uçağa başlayalım. Yok sarıcı kurtarılığında Ahmet azayatken. Öyle koşarlar. Yani şey yok ekan. Azayatken. Oşanda sarıcıdan yapacağım. Azizlerim kollarda qanday shart bo'ldi? Abaşarı oldu. Shuni qanday yapasiz? Chap. Hay, azamatlar qayerga chiqib qo'ydi? Endi esa multip jasadini tushuntirasiz. Şarf içinden abla çıkmanda ödevü götürüldü. Oyladım. Beni seferleri bu için cana sürmesi sıfır. Güzel çok mutluyum. Makul. Çok rahmet. Suyukluklardan sonra bir sürü şarkı boyunca biz yetkileri düşündürerek. Suyukluklardan sonra bir şarkı. Ne diyorsun? Biz bir şey yapacaktık. Bu Arhimet Küçü'nün orada kuşunu çalışıyoruz. Biz olsa kaydın kere Cönököy'le suğa salıp bırakıyoruz. Eline misal kurup deymiz. Misal için Cengiz bundaydı. Hava to'ldirilgan sharikni salıp bırakıyoruz. Biz oşolunu salıp bıraksak, al bolsa betinde kalkıp böyle kalan, oşol kalkıp kalan üçün de ordu küçü, Arhimet Küçü yok kararında az bo'lib kelgandagi anan azroq bo'ldi ekan sebab deganda antenal bo'lsa anan ichida avval to'ldirilgandagi suyuqliklar tig'izlik ko'proq bo'lib avval bo'lsa sharikning ichida tig'izlik azroq bo'lganligi uchun al bo'lsa Arhimet Küçü biraz ko'proq bo'ldi ekan anan al qoldi suyun betida. Demek ikinci tecrübede olsa ikinci tecrübede kaydın Bir tecrübe jasadın mı? Çocuğun kitlerini okuyup tasarlar. tecrübe Jasad kurasın. Jasad düşündürüyorsun oranda. Jasad kurasın. Avrat kelime akıllı. O жерге alып келіп attım. Kısır düşündürüyor. Бұлар көрөтү. Азыр кеме тууралуу сүйлөсөң. Келебиз. Qanday bo'ldi o'shanda kelib? Biz şu şarikni salıp koysak bu betinde kalıp kalat ekan. Emne болот экен ошондо? Ошондо ордун күчү аз, Arhimet Küçü көбүрөөк болот. Азамат. Ал эми болсо экинчисинде болсо ушул сыяктуу жагаш салып көрсөк, мунун тыгыздыгы бир аз орточо суу менен барабар болгондугу үчүн
Ал болсо мындай кадимкидей эле сүзүп жүрөт. Архимед күчү Архимед күчү менен ордук күчү абада барабар болот. Да, ал эми болсо бул жумуртка сууга караганда тыгыздыгы бир аз көбүрөөк болот. Анан биз муну сууга салсак Архимед күчү азыраак болот, ордук күчү көбүрөөк болот дагы. Анан бул болсо суунун ичинде чөгүп жүрөт. Eng yaxshi Анан кийин дагы эмне бар экен? Kemet turalmama. Suda süzük mesele havadagı saman menен ордук күчү менен барабар болгондо ал суунун бетине сүзүп жүрөт. Жана бул ватер сызыгы, бул ватер деген галлон менен алынган суу дегенди түшүндүрөт. Ватер сызыгынан асты жагы жана түзүлүшү барабар болгон учурда бул чөгүп. Эгер ушул ватер сызыгынан суу өтүп кетсе, ал кеме чөгүп кетиши мүмкүн. Кемелерде ушундай сызык көргөнбүзбү? Эгер ушул сызыктан өтсө дейт, кеме эмне болот? Өтпөсөчү? Суунун бетине кам көзүндө Азаматтар. Суроо барбы? Нерселердин суда сүзүлүш шарты боюнча кимде түшүнбөй калган суроо болсо берсеңер болот. Түзүлүш шарты боюнча. Бар түшүндүрбү? Кемени сууга салып Кемени сууга салып көрөлүбү? Макул, кемени сууга салып көрөлүбү. Кемени сууга салып. Эмне болот экен? бул кеме чыкпайт. Архимед күчү көп болот. Архимед күчү менен Архимед күчү барабар болот дагы, бул сүзүп жүрүүгө жөндөмдүү болот. Дагы эмнесине көз каранды? Бул Архимед күчү дагы асты дагы Азаматса, тажрыйбага улай эле балдар келгиле. Биз баарыбызга ушундай жараганча биз бир тажрыйба жүргүзүп көрөбүз. Кыздар айтып өттү да, тыгыздыктан көз каранды деп. Киргиле ошол тыгыздыкты биз жасап көрүп туруп, далил менен карайлы. Бул эмне болот? Туз, Силер эң жакшы билесиңер, туздуу көлдү казганбы? Деңизде. Кандай маалыматыңар бар ошол боюнча? Туздуу көлдө бар, чөкпөйсүң. Туздуу сууга чөкпөгөндүн себеби анткени бул бирөөгө туздуу суунун тыгыздыгы көбүрөөк болот. Жөнөкөй суунун тыгыздыгы бир аз азыраак болгон үчүн. Азыр карап көрөбүз балдар. Жумуртканы биз бул жакта туздуу суу турат, а бул жакта болсо кандай суу турат? Биз жөнөкөй сууга салганыбызда эмне болуп кетти? Жумуртканын тыгыздыгынан да көз каранды экен? Карайбыз, эми көз каранды экендигин далилдеп көрөлүчүбүз. Мага эмне салып келет? Туз салып көрөбүз. Жумуртка. Эмне болду? Сүзүп ордук күчү менен Архимед күчүнүн барабар болот. Ордук күчү менен Архимед күчүнүн салмагы эмне болуп калды? Барабар болуп, бул жерде жумуртканын сүзүү шарты орун алып, тыгыздык деген чоңдуктан дагы көз каранды экендигин далилдедикпи? Биз көп тажрыйбалар билесиңер, суу менен майды аралаштырганыбызда эмне болот эле? Караганда көбүрөөк болуп, май менен суу бирге бири аралашпайт. Кайсысы астына түшөт эле? Май Суу астына түшүп, эмне себептен бетте калат? анткени ал мындай май болгондуктан Май болгондуктан Майдын тыгыздыгы аз болот. майдын тыгыздыгы аз жасаматсыңар, отура берсиңер болот да, буларга чоңдатып кетебиз. Бул силер кичинекей окуп үйрөнгөн маалыматыңарды эң жакшы деңгээлде жеткирип бердиңер. Негизи келгиле. Ушул нерселердин суюктукта түзүү шарттары жана аба шарлары боюнча биз илимде же болбосо практикада кандай кылып кайсы шарттарды аткарып
Qaysi formula negizinde meselelerdi işleyip oşalar boyunca men düşündürürüm. Anda yazı başlayalım. Qarayız, hazır ko'rsatib. Bu suyuqlik bo'lsa, bak. Siz ko'rsatib turibsiz. Bravo. Bu yerda suyuqlik cho'kib turadi. Bu yerda suzib turadi. Bu yerda qalqib turadi deydi. Qaysi tushuntirdim öyle? Bu Newtonning uchinchi zakoni bo'yicha menda suv ordu kuchi ko'proq anan arximet kuchi ozroq bo'lib turadi. Ordu kuchi. Cho'ng deydi. Evliden? Arximet Tushundim. F temas bilan nima belgilanadi? kuch. Eng yaxshi. Bu yerga qanday qilit? Ucaktaşı? Qaysi kuch cho'ng bo'ladi? Cho'ng, endi ne? Qarasang, bolalar, biz Ahmet kuchi deb o'tganmiz bariz-a? Uydadan, ildidan turtib turgan kuch bu, endi Ahmet kuchini endi qanday aniqlaymiz? Suyuqliklarda je bo'lsa, misollarda suzib shakllanadi. F2 minus F1 deb yozdik. Sizlarga tushuntirib bo'lishi asosida. F A degan bu nima bo'lar ekan? Arximet kuchi. Kuchdan birligini aytib qo'yib bizga aytdi. Kuchdan birligi yo'g'on Newton. Kuchdan birligi Newton bo'lganlikdan Arximet kuchining birligi nima bo'ladi? Endi F2 degan nima bo'lar? F2 degan mana nesta turadi? Sizlar hozir suyuqlikqa solib ko'ryapman. Molarning abadagi salmog'i bo'ladi. Tushundingmi? Men o'tib qarab turgandagi bu abadagi salmog'i F2 bo'ladi. Abadagi salmog'i F2 bo'ladi. Abadagi salmog'i jazodagi abadagi salmog'i. Ayemi F1 degan qanday o'ylaysan? F1 de. Qaysi salmoq? Ordu. Suyuqlikning ishine batırgandan keyingi suyuqlikdagi nesi? Salmoq. Engash. Suyuqlikdagi salmoq. Yazamiz bariz. Salmoq kuch ularni biz yozamiz. Bariz yazamiz. O'shanda biz Arximet kuchini tabu uchun nima qilayotganmiz? F2'den F1'den keltirdik. Biz abadagi salmog'idan suvdagi salmog'ini keltirdik. Abadagi salmog'idan suyuqlikdagi yo'q bo'lsa suvdagi salmog'ini keltirsak, endi kim chiqadi? Arximet kuchidan chiqadi. Bariz yazamiz. Yazib olgan bo'lsak, bolalar. Bolalar biz yazib olgan bo'lsak, anda bular tushunib bo'ldi. Biz abasharlarni o'qigan, abasharlarni aslida tutgan kuch qaysi kuch bo'lsa Ушул tema, ушул formula bo'yicha biz anda qo'yib ishlaymiz. Ikki to'pdan ikki o'quvchi kelib turib, bu yerda doskasida ishlasak bo'ladi. Qaraymiz. Masala ishlaganini bilamiz, Kartoshkaning navbadagi salmog'i 3.15 Newton, alemiz suvdagi salmog'i 4.15 Newton. Suvni turtib chiqaruv uchun taqqilar. Turtib chiqaruv kuchi bu qaysi kuchlar? Ahmet kuchini topamiz. Bolalar, masala ishlaganga tayyormisizlar? Bari doskaga ikki o'quvchi kelgan, alevi ikki turtib birda. Havanlar oturup özümüz işleyip sorumuzlar. Sevgiler, bir tarafa çıkıyoruz. Maseleyle karab okutup, sevgili görürse. Havanız orada uzda işleyip başlayınız.
Doskadan birinchi ishlagan o'quvchilar javobi 5. Bak ekan. Biz qaysi bilmedi biledik? İşte giriyoruz. Aklında geçiriyorlar. İnsanlar işte var. Öyle seçenliğin aklında geçiriyoruz. Çok rahatçaz var. Kaçırmayı geçeceğiz. Hatta öğrendim. Ama bak kardeşlerimize. Düşünmeyi konu sonra basıp Oturalım bir baktık şimdi. Abadan salmalı. Azamatsa. Turan. Turan. Ambil betul. Saya. Abadan. Turan. Ini sabittu. Smart. Patrak ya. Teşekkür ederiz. Şaşpay güzel. İyi oldu. Karayüzün balı meselenin. Abaдағы салмағы 3,5 Ньютон дейді. Жаңа біз жазған біздер Абадағы салмағын қай салмағымен белгілегенбіз? F2. Бұл тура. Аба деп қойған тура. F1, F2 бұл керек. Мақұл бұл. А бұл жақта F су дейді. 0,15 тура. F-ге сұрау қойып тұр. Біз емнеге сұрау қойшымыз керек? F-A'ға. F-A'ға сұрау қойшымыз керек? Жол болса тіл деп қойсаңыз болады, мақұл бол. Себебі дегенде F менен біз негізі күшті белгілейміз, күштің түрлері көп. Сүрілу күші, серпілгіш күші. Же болса А дешіміз керек. Түртіп тұрған күшті біз қайсы күшті өттік? Архимед. Бұл жаққа келгенде де формуласына F-A. Бұл жақта өзіндегідей бұл жазып қойсаң болады. Аба, су деп. Бұл дөйлет тұрады. Бұл жақта 3,15 тура қойған. 4,15 тура. 3,15-тен 4,15 кемсек қандай бір болды дейміз? Жақсы. Екінші топ. İlyas. Тура. F2. 5,15. 3,15 деп. Тура белгілеген. 4,15 Ахмет тура. Ахмет күшін тапқанда формуланы тура пайдаланғанбыз. Бұл жаққа келіп іштегенде тура. Азамат. Барлық шындай шыққан ба? Шындай шыққан болсын. Азамат. Балдар силер үшін мен төмендегідей. Азыр бізде ең актуалды болған соц тармақтарда эмне кылабыз? Соц тармактарын кесиштеп жүрөсүңөрбү? Эми ушул социалдык тармактардан келген каттарга азыр биз жок эмес. Социалдык тармактарга эмне деп кирет? WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, Telegram. Азаматlar. Ушул тармактардан келген суроолорго биз эмне кылып келебиз? Анда даярбызбы? Даяр болсок кеттик. Ким кайсыны тандайт? Ошо врач койгон. Колго жарып туруп, WhatsApp. WhatsApp'tan келген катка жооп берет. Даярсыңбы? Анда даяр болсоң, баштайық. Аба райыны алдын ала айту үчүн эмне колдонулат? Эмне
қолданылады? Biz бұл тараптан сұрап көрейік. Тура жауапты ашып көріңіз. Бұл эмнеге? Анда кейінгісіге қайтамыз. Кім қайсын таңдайды? Инстаграм. Раянаға инстаграмнан қайтайық. Раяна инстаграмнан. Тура жолын ашып қарайсың. Инстаграм эмне деп айтады саған? Жоқ тұра? Андемесе кейінгі тапшырманы кім таңдайды? Мен. Бізден де. Сән жақын тапсырсы керек. YouTube? TikTok? TikTok'tan bilmez ne oldu? Sen cevap ver. Biz Çok? Ahmet küçük bir şey yapıyoruz, he? Bizge cevap veren anda keyingiga kim? Abu cevap Ibrahim. Qaysini tanlaysiz? Facebook'dayız. Facebook'tan kelgan savolga bizga Ibrahim kerak. Ahmet kuchini berdingiz. Yo'q. Işin kuru satırmayı durarsa? Çok? Turar? Yok. Kimki sınav batız? Eskide kim kaldı? Snapchat. Snapchat'ta bizde Hadice çok dersin. Bak o bu. Snapchat'ta en yaş kullanıcısı olasın. Hadice. Snapchat'ta en çok şey sayısın. Foto atışıyoruz. Anda fotoga tushib turib, bu so'rovga javob berib qo'yasiz. Bordi kuchi Ahmet kuchidan cho'ng bo'lsa deysiz. Bo'lmaydi. Endi bo'ladi. Qo'yib tur, biz jana molar bilan tushuntiryapsiz, Ahmet. Ahmet kuchidan cho'ng bo'lsa, Ordu kuchu ko'chon bo'lsa, Ordu kuchidek Ahmet kuchidan cho'ng bo'lsa dersa, unda javob ochib ko'rasiz. Cho'tra? Qazaman. Yaxshi. Bizde Gmail'den kelgan pochtalarni ochadi. Suvay qachon? Eğer kuchu ordu kuchuna barabar bo'lsa, qalqib bir de siz shu. Anda ochib ko'rasiz? Cho'tra. Cho'tra. Keyingi sinov o'tamiz. Azrek, Fenesa. 3 filan Newton'du, Newton mentu. 3000 Newton. Tura javob tashib ko'ramiz. 3000. Atayın tuzilgan testlar bo'lchi. Barlar yaxshi tashib berinadi. Aynan vaqtsa. Balo barcha zaldingizda bormi? Balo barcha ko'p bo'lsa, ardiz aqtına o'zingizning ati joningizni yozib bu yerga. O'zi kim qancha ba aldi o'shani yozasiz. Ma'qulmi? Kim qancha ba aldi. Ne yozib Farida. Sen ba qo'ymadingmi? Ma'qulmi? Kim bitti? Bizning savda banar 5-4 degan vaqtga bo'lgan. Bizda 3 avval o'quvchi yo'q bo'ldi. Siz hech kimingiz 3 oy o'tirmadi. Aktiv qatnashib, so'rovga javob bering. Tema yaxshi? Biz
Biz jana maqsadımızga жетtikпи? Çocukların suda süzүү şartlarını түшүндүкпү? Аба шарлары боюнча маалымат алдыкпы? Учурунун жолун билебизби? Анда үйгө тапшырма, үйдөн аба шар, уча турган аба шар менен фонтан жасап беребиз. Ким фонтан жасаган? Эң жакшы. Фонтан жасайбыз, андан кийин эмне жасайбыз? Учучу, аба шар. Тапшырма түшүндүрбү? Анда саламатта барга. Силерге чоң рахмат.